ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo zigize aya makuru yo kuri uyu wa gatanu itariki 30 z'ukwa gatanu. Impuguke ya Loni mu kibazo by'ubukene bukabije n'uburenganzira bwa muntu, Olivier de Schutter yavuze ko ashima intambwe u Rwanda rumaze gutera mu nzego zizamura umuturage. Mu Burundi imigambwe imwe itavuga rumwe na leta iravuga kuri tumwe mu tunenge twibonekeje mu myiyamamazo isigaje imisi 3 ngo ihere. Bamwe mu mpunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bababajwe n'icyemezo cya Amerika cyo guhagarika gahunda yo gutuzayo bamwe muri bo. Aka gakoti nambaye niko nari nateguye nzagenda nambaye. Byangezeho ingaruka nyinshi. Icyambere nuko uburaho utazi uruhande urimo, ntuzi ko uzagenda cyangwa ntabwo uzagenda. Urabona iyo umuntu yapanze kwimuka yagira mu nzira bikanga. Tubafitiye n'ikiganiro cabaza muganga. Aya makuru ayobowe na Jacques Niyitegeka. Idoni mukanya Prudence Ngiyumva aje kudushikiriza yavugwa kwisi. Urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe ubutabazi rwantanze impuruza kwa abaturage bose bagaze uko bakabaye bugarijwe n'inzara, ruvuga ko ari ahantu hashonje kurusha ahandi ku isi yose. Umuvugizi w'ibiro by'uyu muryango ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Jens Laerke yashinje Israel gufunga inkunga zose zinjira kuri ubu butaka usibye ingano y'intica ntikize. Yavuze ko kugerageza kugeza inkunga igaza ari igikorwa kirimo inzitizi ku buryo butigeze bubaho mu mateka ya vuba. Itangwa ry'imfashanyo rikozwe n'ikigo cyigenga gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ryatanzwe mu kavuyo mu minsi mike ishize. Umutwe wa Hamasi uravuga ko igitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigamije kugera ku gahenge igaza kidatanga amasezerano yo kwitangwa ry'inkunga. Umuvugizi wa Hamas Bassem Naim yavuze ko uyu mutwe ukomeza gusaba icyo wise ihagarika ry'aka kaga ndetse n'ubushotoranyi, ariko kandi yanavuze ko Hamas ikomeza gusesengura uyu mushinga w'amasezerano y'agahenge wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika iravuga ko Israel yamaze kuwemera. Israel ariko yashinje Perezida Macron w'Ubufaransa gutangiza inkundura yo kuyibasira ikangisha ibihano niba ibintu bidahindutse igaza. Perezida Trump yareze Ubushinwa kugerageza kurenga ku masezerano y'ubucuruzi bufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano yo kugabanya amahoro hagati y'ibi bihugu bikungahaye kurusha ibindi ku isi yagezweho i Geneva mu kwezi turimo. Trump abivuze umunsi umwe nyuma yuko urukiko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rutangarije ko amahoro yashyizwe ku Bushinwa ashobora kugumaho. Ibindi na Jonathan Josephs wibanda ku nkuru z'ubukungu mu ijwi rya Ferenga kwaye. Mu byumweru bitatu bishize Amerika n'Ubushinwa bemeranyije amasezerano yo kugabanya imisoro yari yateye impungenge impande zombi, ariko ibyo bihugu byombi bya mbere bikomeye mu bukungu ku isi biba bihagaritse ubucuruzi hagati yabwo. Mu butumwa yahitishije ku rubuga nkoranyambaga rwe, Perezida Trump yavuze yuko Ubushinwa budakora ibyo bwiyemeje muri ayo masezerano yagezeho kugira ngo aramire ubukungu bw'igihugu cye. Umwe mu bayobozi be bashinzwe iby'ubucuruzi yabwiye itangazamakuru ryo muri Amerika ko ibyo Ubushinwa butihutishije gushyira mu bikorwa biri ku mabwiriza areba ibicuruzwa bidashyirwaho imisoro. Aho harimo ibigo bya Amerika byashyizwe ku rutonde rw'abakumiriwe hamwe no kugabanya icuruzwa ry'ibyuma by'imboneka rimwe. Ubushinwa ntacyo buravuga kuri ibyo birego, gusa buvuga yuko ayo masezerano ari intambwe ikomeye mu nzira yo gukemura ibyo bihugu byombi bipfa. Urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwavuze ko guverinoma ishobora gukuraho uburyo bwo kurinda abimukira barenga 500,000 mu rwego rw'amategeko. Uru rukiko rwaburijemo icyemezo cy'umucamanza ku rwego rw'igihugu wari wahagaritse umugambi wo kwambura uburenganzira abantu baturuka muri Haiti, Cuba, Nicaragua na Venezuela mu buryo bwo kurinda abimukira mu rwego rw'amategeko bwari bwashyizweho ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden. Ibi biratuma bashobora kwirukanwa mu gihugu bwangu kabone nubwo baba barasabye ubuhungiro cyangwa bafite izindi mpapuro mu nzira z'amategeko zo kuguma mu gihugu. Aya ni amakuru ya BBC. Ishami rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryashinje umutwe w'abarwanyi ba Rapid Support Forces muri Sudani kurasa umusubizo ku bigega byaryo mu mujyi wa El Fasher mu karere ka Darfur y'Amajyaruguru.
abasivili barenga 500 barishwe, abandi babarirwa mu bihumbi 100 bava mu byabo mu byumweru bike bishize mu gihe imirwano igamije ubugenzuzi bw'uyu mujyi irimbanyije. Sudani yugarijwe namwe mu mage mabi ku isi kuva intambara yakwaduka hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa RSF mu myaka 2 ishize. Inkuru ya Anisoy muragizwaho na Mark Niyonkuru. Ikigo kijeje ibifungwa ku isi PAM canegura ukurikirana rw'ibitero ku nyubako zaco ziri muri Al-Fasher. Abakozi b'ico kigo ntibakomerekeye muri ico gitero. Amashirahamwe y'abagira neza yihutira kubika ibifungwa imbere y'igihe c'imvura kuko amabarabara abadakora. Imigwi y'abakorera bushaka muri Al-Fasher bagabishije ko uburyo babayeho nabi ari bubi cane. Amasoko ahanini ntakiyarangwamwo nayo ibiciro by'ibifungwa byaraduze. Umufuko w'ivyamwa n'imboga ugugwa $1,000. Ingwano zarakomeje umurego muri inzu za vuba kubera RSF irondera kwigarurira igisagara conyene ca Darfur kiri mu minwe y'igisirikare ca leta. Abategetsi bakora mu rwego rw'ubutabazi muri Nigeria bemeje ko imyuzure muri leta ya Niger yishe abantu bagera ku 120. Uturere tubiri mu mujyi wa Makwa nitwo twibasiwe kurusha utundi. Benshi mu baturage bari basinziriye igihe inkubiri y'imvura yatunguraga abantu ikagwa kuwa gatatu. Amazu menshi yaratengerewe atwarwa n'imvura. Abategetsi ku nzego z'ibanze baravuga ko ariyo myuzure mibi muri aka karere mu myaka 20 kandi abandi bantu benshi baracyari mu nkeke. Urwego rw'iteganyagihe muri Nigeria rwatanze n'impuruza ko hashobora kuba izindi myuzure muri kimwe cya kabiri cy'amareta yose agize Nigeria. Nina urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda. Impuguke ya Loni mu bibazo by'ubukene bukabije n'uburenganzira bwa muntu Olivier de Schutter yavuze ko ashima intambwe u Rwanda rumaze gutera mu nzego zizamura umuturage. Gusa asanga ibi bishobora gukomwa mu nkokora na gahunda yo guhangana n'igabanuka ry'inkunga mu gihe yatuma ingengo y'imari yo guteza imbere umuturage igabanuka. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru agaragaza uko u Rwanda ruhagaze mu guhangana n'ubukene ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru asoza uruzinduko agiriraga mu Rwanda, umugenzuzi wihariye wa Loni ku bibazo by'ubukene bukabije n'uburenganzira bwa muntu Olivier de Schutter yavuze ko u Rwanda rwateye intambwe idasanzwe rushobora gukura mu bukene abaturage bagera kuri 1.5 miliyoni hagati y'umwaka wa 2017 n'uwa 2024 nubwo aba bafashijwe. Ariko Olivier de Schutter avuga ko yasanze hari abandi basaga 3.5 miliyoni bakiri munsi y'umurongo w'ubukene bakeneye kuzahurwa. Ni ikibazo gikomeye nkuko abivuga kuko ibi bivuze ko nibura umuturage umwe kuri 3 ari munsi y'umurongo wihanganirwa w'ubukene. Mu rwego rw'ubuzima, Olivier de Schutter ashima cyane gahunda y'ubwisungane mu kwivuza yatumye umubare munini w'abaturage badahera mu ngo mu gihe barwaye. Avuga kandi ko ubuvuzi buhamye bwatumye impfu z'ababyeyi bapfaga babyara zigabanuka cyane. Uku bikaba nako byagenze ku bana bapfaga batarageza ku myaka 5. Gusa kuri aba bana ho ngo leta ntiyashoboye guhashya burundu igwingira ryabo kubera ko batabona ifunguro rikwiye. Olivier de Schutter ngo yashimye intero ya leta ko umuturage agomba kuza ku isonga y'ibikorwa byose. Gusa ngo si kenshi abaturage bahabwa umwanya wo kugira icyo bavuga kuri gahunda bagenerwa. Nta buremere nyabwo buhabwa abashatse kugira icyo banenga ku byo leta ikorera abaturage. Imiryango itagengwa na leta ntihabwa umwanya wo kugira ikivuga kuri gahunda leta ikorera abaturage, harimo n'ibitekerezo bizinenga. Nakunze intero ya leta ivuga ko umuturage agomba kuza ku isonga ry'ibikorwa byose, ariko ibyo bisaba ko leta yitegura kwakira ibitekerezo by'abaturage. Bisaba kandi ko leta yemera kwakira ibitekerezo byinenga aho kubica intege kugira ngo irusheho gukorera neza abaturage. Nubwo igihugu cyateye imbere mu nzego nyinshi,
urwego rw'uburezi ngo rwasigaye inyuma cyane kandi ari rwo rubarizwamo igice kinini cy'abanyarwanda kiri hejuru ya 50%. Olivier de Scuter akavuga ko byaba ari ikibazo gikomeye mu gihe ibintu bitahinduka vuba. Ireme ry'uburezi riri hasi cyane. U Rwanda rubarizwa ku mwanya w'160 ku rutonde rw'ibihugu 175 rwakozwe na banki y'isi yose. Abarimu bategurwa nabi cyane mu mashuri abanza, ibyumba by'amashuri babirimo abana benshi cyane, nubwo bwose hubatswe ibyumba by'amashuri bishya bigera ku bihumbi 25 mu myaka 7 ishize. 64% by'amashuri abanza abanyeshuri biga basimburanwa, bamwe igitondo abandi ikigoroba. Bivuze ko umwana atagira amahirwe yo kwiga umunsi wose kubera ko nta byumba bihagije by'amashuri cyangwa se umubare w'abarimu ukaba ari mutoya. Ikindi kibazo impuguke isanga gikomeye cyane ni umwenda w'igihugu. Avuga ko mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wageraga kuri 78.7% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Ibi byatumye leta ifata ingamba zikaze zo kugabanya icyuho kiri mu ngengo y'imari. Olivier de Scuter akikanga ko izi ngamba zishobora guhungabanya ingengo y'imari yajyaga mu bikorwa byo guteza imbere abaturage. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Tugume mu Rwanda. Bamwe mu mpuzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya Mahama bavuga ko bababajwe n'icyemezo cya leta ya Amerika yo guhagarika gahunda yo gutuza bamwe muri bo muri Amerika. Abavuganye na BBC binubira ko batandukanye n'imiryango yabo, mu gihe abandi bavuga ko bari bamaze kugurisha ibyo batunze biteguye kwimurirwa muri Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR rivuga ko riri kuganira n'ubuyobozi bushya bwa Amerika mu gushaka igisubizo kuri icyo kibazo. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyane yaganiriye na zimwe mu mpunzi, adutegurira inkuru ikurikira. Halo, muraho neza, meze mutabiyo muri Amerika. Claudine Uwamahoro yahunze intambara iwabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaze imyaka 15 aba mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Mu mezi 8 ashize umugabo we yagiye gutuzwa muri Amerika muri gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gutuza muri icyo gihugu. Bamwe mu mpunzi ziva muri Kongo asiga Claudine n'abana 4. Claudine avuga ko agerageza kuvugana n'umugabo we kenshi gashoboka kuri telefone, ariko nabyo ko biba bitoroshye. Kubona umuntu umupapa nyine avuye mu muryango we akagenda wenyine, abana bagasigara n'umugore, ntabwo biba byoroshye. Hari tugeze ku cyiciro cyo guterwa inshinge tugategereza kugenda. Ubwo rero biba ngombwa ko Amerika bavuga ko nta mpunzi zongera kugenda. Abana hagiye babwira ni muvugishe papa wanyu, bakananga kubera impamvu z'uko batazi uko byagenze, aho batestora muvugisha tuza ari hehe. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zagarukiye ku kibuga cy'indege cya Kanombe Kigali ubwo zari zigiye muri Amerika, zibwirwa ko Amerika yahagaritse umugambi wo kuzituza muri icyo gihugu. Bake mu bashoboye kuganira na BBC ni Mzee Gatanazi Cyubahiro, we ngo yari yamaze kugurisha n'umutungo we. Aka gakoti nambaye niko nari nateguye nzagenda nambaye. Byangezeho ingaruka nyinshi n'iz'ubukene. Uyu umaze kugurisha ibintu byo mu rugo kandi uzi ko ugiye, iyo ni ingaruka ya mbere. Iya kabiri nuko uburaho utazi uruhande urimo, kuko ntuzi ko uzagenda cyangwa ntazagenda. Urabona iyo umuntu yapanze kwimuka hanyuma yagira mu nzira bikanga, urumva gusubira aho yavuye. Gatanazi Cyubahiro w'imyaka 70 y'amavuko yagombaga kujyana n'umuryango we wose, ngo ku myaka ye ikimushishikaje cyane kujya muri Amerika n'ejo hazaza h'umuryango we. Ntabwo rero ngishobora gukora, ariko mfite abana b'abasore n'ab'abakobwa bakagombye kugerayo bagakora bakibeshaho bakaziteza imbere, bikazatuma abana babona ejo habo hazaza. Gahunda zo gutuza muri Amerika bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zakorwaga na leta ya Amerika ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Umuvugizi w'iryo shami mu Rwanda Tim Shofna yahisemo kudusubiza mu nyandiko. Ntiyashatse kugira byinshi abwira BBC kuri iki kibazo. Igisubizo cye cyanditse kigira kiti UNHCR yiteguye gukomeza gukorana n'ubuyobozi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kugira ngo ibone ibisubizo by'impunzi zikeneye umutekano harimo no kuzituza muri icyo gihugu. Muri rusange ni ngombwa kumenya ko impunzi ziri muri gahunda yo kwimukira muri Amerika zitegereza igihe kirekire ngo zongere guhura nk'umuryango cyangwa kujyanwa kuba ahandi. Mu Rwanda hari impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi 43 nk'uko HCR bivuga. Nyinshi muri zo zaje kuva mu mwaka w'1996. Gahunda yo kwimura bamwe bajya gutuzwa muri Amerika yatangiye muri 2012. Kugeza ubu nta mibare irashyirwa ahagaragara y'abamaze kwimurirwa muri Amerika bava mu Rwanda. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, Imahama. Urakoze Yves Bucyana. Ubu ni saa 11:45 muri studio za BBC i London, saa 12:45 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tuje mu Burundi aho bakomeje kwitegurira amatora zo bakundwi mu ndwiza, ariko imigambwe imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ivuga ko itorohewe mu bikorwa byo kwiyamamaza bisigaje iminsi 3 ngo birangire. Bavuga cyane ikinagi bitoro niburabuzwa, bavuga ko bakorerwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, ariko baranashima ko hamwe na hamwe abajejwe intwaro bavyifashamwe neza. Ayo matora azoba ari y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine, azoba itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu kugiye gutangura. Mu nyuma haba y'abakenguza amateka n'abakuru b'imitumba. Mugenzi wacu Prime Ndi Kumagenge muri iki gihe ari Bujumbura yavuganye na bamwe muri yo migambwe, dutegurira inkuru ikurikira. Benshi muri abo bakuru b'imigambwe bagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza bamaze gushikiriza amakenga kubukene bw'ibitoro bushobora kubabera intambamyi zo gushika aho hose bifuza mu gihugu. Gusa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yabijeje ko hazoba akigoro kugira ibitoro biboneke kandi kuri bose. Nestor Girukwishaka w'umugambwe SNL avuga yuko atariko vyagenze. Ubu tumaze indwi zibiri zaranarenze ko mbere tutararonka igitoro kandi twararishe igitoro twagiye kukironka haciye imisi 3. Uno munsi hasigaye imisi 3 nyene ngo imyemamaze here, muca mumva yuko tutaronse igitoro kikwiye, ntaco nico twaronse kugira ngo dushobore kugira imyemamazo dushikaho dushaka hose. Patrick Nkurunziza w'urunani Burundi bwa bose cyo kimwe na Olivier Nkurunziza w'umugambwe Yiprona bose bavuga nk'uko batwiye ko tuzotorondera utuje gushira hamwe Sopebu azara duha ibitoro mugo je imisho yose iheze ngira ngo yashoye kuma igitoro rimwe naramuhamagaye imisho yose ntiyanyitaba mbere nkamwandikira ntiyitabe. Yo bamaze kumpa igitoro rimwe gusa mu misi iheze ubundi dukoresha igitoro ca magendo. No kuvuga ko rero imyamamazo iragoranye kandi yaragoranye cyane kubera ikibazo cy'igitoro. Twaragize ibibazo twakoresheje nyine turondera ibitoro vya magendo bizimvye bimwe bigoye no kubona. Rero ico kibazo c'ibitoro caragoye cyane kampanye kandi gidutwara n'uburyo butari butegekanijwe. Gusa bamwe bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wo wagumye uronka ivyo bitoro, ariko intambamye nyamukuru bavuga yuko babonye canke bahuriye ku rubuga niyiburabuzwa n'iterabwoba bikorerwa abanywanyi batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Hari imvugo z'abakuru b'imitumba n'indongozi zimwe z'abantu barongoye umugambwe uri ku butegetsi ku mitumba batera ubwoba abantu ku buryo abantu bakaza bahamutse ko mbere kugira bemere ko amajwi yabo bazoyaronka aruko babaha n'amakarata yitora bakazobatorera. Hari iterabwoba ku rubuga uribonye uca bibaza ati iki gihugu turimo n'igihugu kimeze gute. Hamwe usanga uri ku rubuga ugenda hateguwe aho uza kwiyamamariza ikibuga kiri ngaho mwara bisavye mwarabimenyesheje bizwi ko ari mwemo harata wundi aza kuhaja ugaca usanga ubwo gwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi ruriko gwikinira umupira ngo bariko ngo bategura ngo imyiyamamazo yabo ngo izoba ngo ku munsi ukurikira imbere yuko ico gihe kiba kandi uwo munsi yategekanije ubundi mugambwe ugasanga bidufasha umwanya kuja kwiruka mu ntwaro kubabwira ko batubujije kuba telefoni iyo batari hafi mwabujya bazoza kugira ngo bashike ku rugo rubuga twari gutangura nk'imyamamazo nka saa 4 saa 5 ukava usanga dutanguye saa 10 imyamamazo nahera saa 12. Gabriel Banza witonde w'umugambwe APDR avuga yuko arico gituma yahisemwo kwiyamamaza mu bundi buryo budashira abantu mu ngorane. Hama kandi indi ngorane uko abanyagihugu benshi ari ku mitumba yo hasi hari ubwoba bwinshi akubwira ati jewe nta wundi mupira w'umugambwe no kwambara kiretse umugambwe uri ku butegetsi sinoronkaho ntaha
ati ibyo nibivugirwa hejuru mugabo niko kuri kandi niko kuri ku mitumba yo hasi ari biterabwoba ariko muganira avuga ati rero kubera gutora mwibanga nzogutora muganiriwe nambara iyo mipira yanyu kugira ngo kumbure ntibimbuze ahomba. Twarondeye ubuvugizi bw'umugambwe CNDD-FDD kuri ivyo wagirizwa n'indi migambwe ariko naco babivuze ko gushika ubu. Ariko naho biruko bamwe n'abandi barashima ko benshi mu bajejwe intwaro n'umutekano mu gihugu bavyitwayemo neza bakabatunganiriza aho bikenewe. Bavuga ko uko biriko biragenda kose bazokwitaba ayo matora. Prime Ndikumagenge, BBC Gahuza Miryango, Bujumbura. Urakoze Prime Ndikumagenge, ubu naho dusubiza umwanya Yves Bucyana mu kiganiro c'inkino. Mwireho neza abateze amatwi BBC amakuru y'imikino tujye ku mugabane w'Uburayi ku munsi w'ejo. Inter Milan na Paris Saint-Germain zizesurana ku mukino wa nyuma final w'igikombe gihatse ibindi Champions League. Umukino uzabera ku kibuga cya Allianz Arena mu mujyi wa Munich mu Budage. Paris Saint-Germain ntiramanika na rimwe iki gikombe cya Champions League, hafi iheruka gutsindirwa ku mukino wa nyuma ni muri 2019 itsindwa na Bayern Munich 1-0. Hagati aho umukinnyi Aaron Wan-Bissaka byemejwe ko ari umukinnyi mpuzamahanga w'ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Kongo. Uyu mukinnyi yamaze kwemera gukinira ikipe y'igihugu ya Kongo. Bissaka ubu akinira ikipe ya West Ham United ariko yanakiniye amakipe nka Manchester United. Nyiri mu Bwongereza kandi ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu Trent Alexander-Arnold azaba ari umukinnyi wa Real Madrid nyuma y'uko Liverpool yemeye amafaranga yo kurekura myugariro hakiri kare miliyoni 10 z'amayero. Real Madrid yaguze uyu mukinnyi kugira ngo ashobore gukina imikino y'igikombe cy'isi cy'amakipe kizabera muri Amerika mu kwezi kwa gatandatu, kuko yagombaga kujya muri Real ku buntu iyo ategereza ko amasezerano ye arangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Nsoreze kuri Bruno Fernandes urimo gutekereza cyane ku kureka ikipe ya Manchester United mu cyumweru gitaha no gufata umwanzuro wo kwinjira mu ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Biravugwa ko abamuhagarariye bahuye n'abayobozi ba Al Hilal mu minsi ishize kugira ngo baganire ku buryo bwo kugura uyu mukinnyi w'imyaka 30 akaba yazakinira iyi kipe mu gikombe cy'isi cy'amakipe muri Amerika. Ayo niyo y'imikino nabahitiye mu uyu munsi gendi Yves Bucyana. Urakoze kandi Yves Bucyana. Ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzasura ikigo Water Access Rwanda gihamazi meza imiryango igera ku bihumbi 170 ku munsi mu Rwanda. Ubu naho duha ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abaza muganga. Mwiriweho neza. Kubabara umugongo wo hasi ni uburwayi benshi bakunze gutaka, ariko se buterwa n'iki? Turi kumwe na muganga Rigana Intsinzi mu bitaro bya Kacyiru. Ububabare bw'umugongo wo hasi ni ububabare bufata igice cyo hasi cy'umugongo, ubwo aho mvuga ni ku rukenyerero no hejuru yaho gato utaragera aho imbavu zitereye. Hari igihe rero umuntu yumva uburibwe budasanzwe, ubwo buribwe bushobora kuba ari ubw'igihe gito cyangwa ari uburibwe bumaze igihe kinini, bakunze kuvuga cyane cyane hejuru y'amezi 3. Ubwo nibwo tuvuga buri chronic lower back pain, ariko hari ubundi buza munsi y'amezi 3 cyangwa mu gihe gitoya bitewe n'impamvu runaka turi buze kugarukaho. Ubwo rero izo mpamvu zishobora gutera icyo gice cy'umugongo kubabara, kuko numva abantu benshi bakunze kubitaka nizihe? Hari impamvu zishobora kuba zituruka ku mitsi, muscles, izi nyama tubona munsi y'uruhu zishobora kuba zibabara, aricyo bita strain, muscle strain. Indi mpamvu ni mu gihe wenda habayo nk'impanuka noneho urutirigongo rukaba rwagira nk'ikibazo, iyo nayo iri mu mpamvu. Ikindi cyane cyane nyamukuru ni ikibazo cy'amadiske y'umugongo. Diske ni utuntu nyine duhuza amagufwa y'umugongo tuba tugiye turi hagati na hagati. Rero rimwe na rimwe iyo twarwaye ugasanga niba ayo madiske hari iyitambitse cyangwa hari ibangamira imitsi y'imyakura, kuko urutirigongo tuzi ko ni umuyoboro munini w'imyakura iva mu mutwe ihereza umubiri wose kugeza no ku maguru. Rero ushobora gusanga rimwe na rimwe ayo madiske yagize ikibazo, hakaba byatera ububabare. Ikindi byaterwa n'uburwayi bw'igufwa, ama inflammation y'urutirigongo,
ubwarwo rukarwara cyangwa se bitewe n'imyaka runaka umuntu agezemo iyo bita osteoporosis cyane cyane ku bantu bakuze ndetse n'abadamu bagiye mu bihe byo gucura bagiye muri menopause kuko imisemburo iba yaragabanutse amagufa koroha niyo osteoporose. Rero ayo magufa ikaba impamvu yo kuribwa umugongo cyane cyane. Izindi mpamvu zo zisanzwe z'igihe gitoya ni cyane cyane ku badamu rimwe na rimwe mu bihe byabo by'imihango, so abagore batwite kubera uburemere bwiyongereye ku mubiri wari usanganwe kandi tuzi ko urutirigongo nigo rutwaye ibyinshi by'ibiro umuntu afite, so iyo byiyongereye rero nko muri abo bantu batwite usanga cya kibazo cy'umugongo cyagarukamo. Izo rero nizo mpamvu twagerageza kuvuga ku bijyanye n'impamvu zitera umugongo. Ikindi twagarukaho hari facteur, si impamvu direct ahubwo ni ibintu byatuma habaho kurwara umugongo. Ibyo bintu harimo umubyibuho ukabije, ni ibiro byinshi rwose. Abantu bafite ibiro ugasanga umuntu yaremereye cyane hejuru, kenshi ugasanga bihise bizana n'uburwayi bw'umugongo. Rero kugabanya ibiro tubigarutseho deja urahita wumva ko ni ngombwa. Ikindi ni mu gihe cyane cyane tujya tubibwira abantu, iyo ushaka guterura nk'ibintu biremereye si ngombwa ko wunama cyane ngo uterure n'igice cyawe cyo hejuru. Biba byiza iyo uciye bugufi, mbese tukavuga ko uteruye n'amaguru. Amaguru aragufasha guterura atari ukuvuga ngo wunamye cyane. So ikindi kandi bitewe n'imiterere y'akazi y'umuntu, kwicara cyane igihe kirekire cyane ndetse ukaba wicaye nko ku kintu gikomeye bituma habaho uburwayi bwa wa mugongo ndetse n'umwakura wa sciatique umanuka mu kuguru. Niyo mpamvu batubwira ngo mu kazi ushobora guhaguruka mu gihe cy'amasaha runaka ukongera ukicara, atari ukuvuga ngo wicaye umwanya munini cyane. So ikindi kandi guhagarara cyane uba ufashe bya biro byose by'umubiri wawe ukomeje muri pozisiyo imwe, rwose bishobora kuba mu mpamvu zituma umuntu arwara uwo mugongo. Hari igihe umuntu akubwira ati iyo maze umwanya nicaye cyane mpaguruka ndwaye umugongo cyangwa se mbabara umugongo kandi bitari bisanzwe, nabyo twabishyira mu cyiciro cy'uburwayi. Icyo uvuze ni kimwe mu bimenyetso by'uko umuntu yarwaye umugongo. Iyo uvuze ati ndahaguruka cyangwa se ndajya kunama, kugaruka bikananira, ziri mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yarwaye umugongo. Wenda nabigarutseho bigaragara nyine umuntu niba wicaraga cyane wajya guhaguruka bikanga, cyangwa niba rusanzwe ujya nko kunama rimwe na rimwe ukumva nk'akantu gakototse nk'umugongo ucitse, ndetse kenshi iyo umuntu aje kwivuza atubwira ati nari nunamye njye guhaguruka numva akantu karavuze mu mugongo. Ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe mu mpamvu nyine twavuze, kandi hari ubundi bushakashatsi bwimbitse dukora kugira ngo tumenye impamvu. So ikindi ni ukuba wakumva nk'ibinya mu maguru, hagahita haziramo icyo twita umwakura sciatique, ushobora nabo kuribwa bitewe nyine nuko umugongo warwaye. Ni umutsi uva mu mugongo nerve sciatique umanuka ukika hafi y'ikirenge uciye inyuma ukuguru k'umuntu. Ibyo ni ibimenyetso muri bimwe bigaragaza ko umuntu yarwaye umugongo. Muganga Rigana Intsinzi wadusobanuriraga impamvu ndetse n'ibimenyetso byo kubabara umugongo wo hasi. Iki cyari igice cya mbere muri iki kiganiro, naho ubutaha tugaruka ku cyakorwa ngo umuntu yoroherwe. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na Rigana Intsinzi mwariko muraganira. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko impuguke ya Loni mu bibazo by'ubukene bukabije n'uburenganzira bwa muntu Olivier de Schutter yavuze ko shima intambwe u Rwanda rumaze gutera mu nzego zizamura umuturage. Mu Burundi imigambwe imwe itavuga rumwe na leta iravuga ko muri tumwe mu tunenge twibonekeje mu myiyamamazo isigaje iminsi 3 ngo ihere. Mundira kandi ndabibutse ko ibiganiro vya BBC gahuza imiryango bibandanya no mu misi y'impera y'indwi. Ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano, ku munsi w'Imana naho muzokumva ibice bibiri by'iki kino c'urunana twashikirije muri nondwi. Aya makuru n'ayandi murashobora no kuyaronka ku rubuga rwacu rwa internet ariko BBC News gahuza. Amakuru no musagarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagarariwe na Jacques Nitegeka, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Darcy. Mwarakoze kubana natwe muri nondwi yose, mugire weekend nziza.